10 država, nama trebaju glavni gradovi. Evo, sad ćeš izvući jedno, pa daš meni i onda... Eto ga, super. Frizure je loše. Malo ćemo i pomagati, nije to problem, baremo na prva pitanja. Glavni grad Velike Britanije. Velike Britanije. Kakav je ovo cringe gledat, majku ti jebe. Jada prošle godine, ljetna. London, jo. Turska. Polako samo. A ja imam ovamo. Istanbul. Ankara, jo. Tako je. Poljska. Poljska. Bio na jedan pakt prije. Po njemu se zvao. Poljska. Odakle, fudbalski klub Legija. To je Češka. Prvo slovo V. Viktorija Plzen, jel nije? To je klub. Ja vamo, ja hoću na Češku, ba, stanima. Dakle, glavni grad Poljski je V. Bio dakle neka taj pakt. Zvao se Ski Park. Park Legija. Pa... Varšava. Tako je. Evo jedan grad gdje turisti često idu, glavni grad Austrije. Stani. Beč, nije. Beč, ba, stani. Jebate ko narkoman, man. Često. Beč, ba. Jebem ti majku. Glavni grad Kine. Raj noca koliki mi je ovdje bio. Kina. Ovo je, brate, ne mogu. Tokio, vamo je. Šangaj. Nije. Stani. I tu kad se malo uzme neke riječi, to biješ jednu patku. Patka, stani. Dakle, Kina. Neki ga zovu Beijing. A mi ga zovemo drugačije. Kina. Sidney. Vaš ljak se, buraz. Ajde još malo pomoći. Peking, tako je. 6. pitanje, glavni grad Srbije. Beograd. Sad malo teže, glavni grad Senegala. Gdje me nađe. Ali evo i tu ćemo, do 7. smijemo pomagati. Dobro. Dakle, ima onaj Reli, Pariz. Deka, jel? Blizu si. Pariz, Deka. Dakar. Prihvatit ćemo i to. Sad 3, možda najteža, možda i nisu, vidjet ćemo. Meksiko, Jesse, Meksiko. Joj. Tequila, jel? Pa tu i tamo, kako ko. Ne znam to, vrat. Ništa, nema problema, evo probao, stigli smo do 8. Hvala ti puno i sve najbolje za novu godinu. Idemo dalje sa kvizom 10 za 20, sponzori. Čekaj, sad ćemo ovo malo.